Che ieri no. Oh no, ça suffit, qu'est-ce que tu fais surtout? T'as plus pas trop? T'as plus pas trop, oui, mais la veniva metineta poco. Oui, capivi, per trouver. Oh, simple, tu sais, une robe, t'as detto che la conoscevi, che sta una cosa che tu vuoi, non si cioè, castello. Nosaltres n'avem pas conegut aquest temps de quin se passava la vida tot dia, a te cops. La veritat que és important entre nosaltres de saber quin viven els vells d'ara, més abans que eren joents com nosaltres. I a la vegada que hem vist que la vida n'era pas fàcil tots els dies. Il y a aquellos que son estas pièces de pain. Voilà. Là, Ah ben voilà. Voilà. Ça, oui. c'était comme ça. E a quin esport, après la guerre? Oui, pendant la guerra, je dic que després, 45 ans després, 44, 45 ans després. E ça n'est pas mes pareils, avec les joints qui han passat joint, n'avem pas la facilitat que hi ha d'ara els joints. Nosaltres que era medu, que era n'hi ha calmes que prenen les places de la nostra feitó. Et pas une compresse de plat? Sinon, le joint que tu compresses ou non? Non sé pas ara si saben ce que s'ha passat nosaltres, mais ce que sui solide, que seria difficile, si calè recular, arribar a ce que venem nosaltres. Ce qui ve nadar, c'è joints que seria impossible. Que són també contents els vells de nos transmetre de quin ho fa su que vivim tots els dies. Què pensi que han pres plaser? Què l'han dit? Qui ha avuto hero de plaisir aquest matí. Què l'han dit? Dos costats, Pure entene, nosaltres. Dos costats. Et ells de raccontar tot ce qu'han vecut. Après, també de poder raccontar d'appel la luenga del país. Nosaltres que parlam drin, de nostre país. Non sono mai stato despaesat de parlar amb joints, que si même hero content com mi trovi da joints. E tu contes tot el món que s'hi retroba, nosaltres els vells que han contents de transmetre i els joves que són contents d'aprendre cau carrer, que crei, per molts que hem vist que hi havia interès entre els dos grups, que hi havia una bona experiència, amb meu avís. Aquest projet que è arrivato a Punch, penso che abbiamo saisito l'occasione di poter, per la suite di prochainement, di poter raccautare e non pas animare, ma motivare il mondo e si incontrare mai sovint. Quando abbiamo fatto la sua riunione in cada villaggio, a Prechac, a Geus, a Saint-Gouin, il mondo che era venuto che si potrebbe vedere mai sovint, a tornare a parlare delle cause ancienne e compagnia, voilà. Qui caouillana, et ça j'ai discuté, et voilà, qui tout. Et qui a quel autre avec qui a